Alejandro Garnacho Ferreira. Garnacho. Garura passe magique. Passe. Ice cream ya maziwa. Passe chocolat. Passe ice cream. Passe nyonyo. Mubicu. Ni ikipe ya Manchester United baba. Passe vertical. Semi-diagonal. Passe mu ndimi z'amahanga bita V-pass. Akazi gatangiriye muri Lyon de la Trace ku musore Nuzair Mazraoui. Reba neza kapiteni Bruno. Miguel Borgasi. Chirigiti Mari. Nobagizi Mari. Karesa bebe. Reba Leandro Garnacho Ferreira. Yarimina Nicolas Leandro Tagliafico. Champion du monde. Reba Manuel Ugarte Ribeiro. Ouverture du pied intérieur droit. Ouais. Ainya. Reba Clinton Mata Poro Renko Mukoni. Ouais. Reba Musani Akate. Rangiza neza cyane Lukasi Perrin finito. 93.9 SK FM. Attention kabisa deposamo. Clinton Mata Pororenko Mukoni umubiri cy'umunyangora. Ananiwe kubroka ndetse na Musani Akate umunya Senegal. Ouverture de pied intérieur droit deposamo neza. Umuzamu umunya Brazil. Lucas Perry Estera. Tanga bagaba gusa Manchester onana bayo mbere wikoza Mubicu. Hejuru. Mubicu. Bayita Manchester United baba. Bayita Red Devils baba. Passe emblématique, passe extraordinaire. Passe. Arina kwikipiere Javarsov. Yitwa Thomas Pekati. Nyuma yo gukorerwa peno. Philippe Jorgensen umunyaswede w'umudanwa. Umuzamu wa Chelsea yigurisha ku kiranguzo. Umuzamu kapiteni aramusuzugura cyane Lucas Pekati Thomas. Asuzugura Philippe Jorgensen. Amurasa Katisha. Undakora harashare Kimari igomba kujya. Chelsea ubusare Javarsov kimwe. Aggregate Chelsea 3-1 cyane Javarsov. Manchester United kimwe Olympique Lyon ubusa. Aggregate Manchester United 3 equipe ya Lyon 2. Kunda chi. 93.9 Passe mu buryo buri transversal. Hari Jacob Maguire yasi Sofia wari kivume. Sofia wari waravumwe. Sofia wari waratawe. Sofia baye diama. Sofia baye nyenyeri. Sofia baye mari. Maguire Jacob Harinho. Kunda Manchester United 2 ikipe ya Olympique Lyon ubusa. 93.9 SK FM 93.9. Aya kabisa long passe magique rekura umupira muremure hariya. Uwitwa Diogo Daro yari yamaze kuzamuka. Diogo Daro
agundagurana n'ubita Niko Tagliafico sigara aryamye hasi. Diogo Dalo ufata umupira egeze imbere gatoya, reba umunyezamu Lucas Perry rekuri shoti rikomeye cyane kuri deuxième poto. Diogo Dalo aterekamo igitego cya kabiri. Manchester United ibitego bibiri, Olympique Lyonnais ubusa. Manchester United kuri aggregate ibitego bine kuri bibiri bya Olympique Lyonnais. Amahirwe menshi nuko United birangiye gutya nibura nibishyizemo ikinyuranyo cy'ibitego bibiri ku busa. Amahirwe menshi nuko United yakomeza muri kimwe cya kabiri cya Europa League. Man United bibiri, Lyon ubusa, ari nako igice cya mbere gihita kirangira kwa Manchester United na Lyon. Igice cya mbere cyarangiye iyo biri bwangari n'igihe penalty bayihusha. nanze kujya kuri satellite nabyore. Satellite urabyoreye. Mubicakoza gasha. Satellite nayoreye. Nakujyayo. Ja reka ture Bruno Fernandes Miguel Borges anganye n'umuzamu w'umunyabrazil Lucas Estera Perry. Attention Bruno, deposamo finito, gabanya ikinyuranyo. 3.9 SKFM. Yitwa kapiteni Bruno Fernandes Miguel Borges aravuga ati reka mbakoze ibicu hejuru Mubicu Gorezo yarashize yose rwose, n'uwibaza igaruriro ryayo ntabwo amenya aho bizakundira, ariko byibuze ifite umugabo umwe rukumbi, umugabo w'intarumikwa, umugabo w'ubwenge bwinshi nk'ubwa Salomo, umugabo w'ibikorwa byiza by'imbaraga nka Dawidi, yitwa Bruno Fernandes Miguel Borges. Uyu ni Mose wa Manchester, ni uzabambutse inyanja itukura nk'iri iri kubanzemo. Manchester igabanya ikinyuranyo 4-3 Monsieur Cedro. Aha. Rasa Kobe Maino Boateng hagurutsa Stade Trafford. Manchester super comeback muri extra time. Clinton Mata, Pedro Rurenko Mukoni, umunyangora koribara arayisoza arayirangiriza kubita stepova andarika garagura shwanyaguza tatamura shwanyaguza fimburaza rangiza akazi Kobe Maino Boateng we. Yes, Mubicu ni ikipe ya Manchester United baba. Mubicu n'amashitani atukura baba. Yitwa Kobe Maino Boateng yongera kwivuga nk'umugabo, yongera kwivuga nk'intwari. Manchester ikiramo icya gatanu, ataka, atansiyo akanagashya. Manchester ikoze agashya imbere y'izamuriya, deposamo yitwa Maguaya Sofia arababariwe, agiye mu ntebe ya penetensiya, arihannye. Otraford iramwitiriwe, Otraford iramuririmbye, unanasirikira stade. Manchester ikoze agashya
aragarutse Manchester amashitani we Manchester amashitani atukura aragarutse Manchester amashitani atukura akoze agashya Manchester igahishije ryo witwa Paulo Fonseca arasezeye izuba riva mu bicu ni abafana bose bituriye mu bicu ni abafana bose bibereye Manchester ikoze agashya ati bya penalty bibara abandi ati reka dusoze akazi kare mwubahe Robin Amorim musingize Robin Amorim mwenere Robin Amorim yatakishije Maguire cimaka Maguire nabwo cyitwa Sofia Maguire yitwa intwari Maguire yitwa ikimanuka Maguire yituriye kuri satellite Maguire mumusingize Maguire mumusaba imbabazi Maguire mumuha icyubahiro Maguire mumuha indabo ze Maguire byose bya Manchester Maguire kwiye stati Maguire hari Yakobo banditse muri Bibiliya Yakobo banuzi bavuze n'uyu uvukiye Old Trafford Manchester United ikoze agashya iyi match izajya muri Guinness de Record Onana ahoberana n'uwitwa Robin Amorim ahoberana na Iteye indira ryasibaziriza dore riyo ngwira agenda ijyanye inkuru Umufaransa hawe ibyo kwandika aravumwa Umufaransa izuba riva abana bariraga ababyeyi barabaterura ababyeyi barabaheka Manchester ikoze agashya mu yubahe ibyo match Bilbao ukeneye kumenya ibyo ari byo ibyejo bibarabejo Manchester ikoze agashya Cedro we mu bicu cucum Cedro ijyanire sobanura njye ntacyo mfite mbega Manchester United hano uwitwa Maguire Ruben Amorim yakoze icyo bita tactical change afata Maguire mujyana imbere mu gihe twavugaga igitego cya Kobe Maino cyo kwishyura bikaba 4-4 Maguire Manchester United ikoze recuperation vuba batera umupira muremure cross yihuta imbere y'izamu Maguire bamumarika nabi cyane witwa Mata akora markaje mbi cyane kabisa Maguire muca muri humye terekamo igitego cyiza cyane hano Maguire igitego cya gatanu cya United 5 Rio ibitego 4 hasigaye amasegonda nyine kugira ngo umukino urangire Rio iri gukina yego 2-8 uri kumva yego oya ni 2-7 iri gukina 2-7 bose bari kwataka bari yego iyi match cimaka bongeje iminota 5 y'inyongera nayo yarangiye Juru Gardens yakomeje kuri bya 4-1 yego Bodo Glimit na Lazio bageze mu mapeno yego Man U igiye gusoza match arabura gake cyane Robin Amorim akoza gashya Robin Amorim yatakishije Maguire afata umwanzuro w'abagabo cyane asigara na Reniero nk'umwaksiyare rukumbi abwira Diogo Dalot ndagusabye na Luxon mube hafi ariko namwe mudefandire ku murongo ugabanya ikibuga mo kabiri agashya cyane Mani ikoza agashya Andre Onana degasha neza cyane ari imbere Sandro Charel umuswisi abonye match azandika mu bitabo yasifuye cyane Omar Berada amarira y'ibyishimo azenga mu maso Omar Berada amarira y'ibyishimo azinga mu maso Sadev Brentford nawe yumiwe aravuga ati umutoza twemeje ko ari uwo kwizerwa ati cyasigara no kumenya ngo tuzamukorera ibiki niyo mpamvu mbabwiye ni bamuhaye bag irimo amafaranga mana we attention reka tureni contre attaque ikipe ya Manchester United umwe kuri babiri Bruno nagashaka kugerayo kuko Rio ni benshi cyane Bruno aravuga ati no gutamporeza Bruno agenda gake mpola agumana umupira bamwita Nepo Mubicu hejuru Nepo dushime umunyamakuru wa SKFM muramwumva rero ku mugoroba ubwe ikipe ya Manchester United yatsindaga ikipe ya Rio yo mu gihugu cy'Ubufaransa ikoze ibitangaza bikomeye cyane
ikaba ariyo kipe yabashije gukora comeback mu minota ya extra time se cyangwa iminota y'inyongera. ni ibitangaza bikomeye cyane ikipe ya Manchester United yakoraga ikatisha qualification yo kwerekeza mu mikino ya kimwe cya kabiri cya UEFA Europa League, aho izakina n'ikipe ya Athletic Club Bilbao yo mu gihugu cya Espagne, nayo yaraye isezereye Rangers yo mu gihugu cya Ikoze yitsinze ibitego bibiri byose ku busa. ku rundi ruhande ikipe ya Tottenham Hotspur nayo ikazaba ikina n'ikipe ya Bodo Glimt, nyuma yuko ikipe ya Bodo nayo itsinze ikipe ya Lazio Roma yo mu gihugu cy'Ubutaliyani penalty 3-2. ni imikino ya Europa League ikipe ya Manchester United ikomeje kugenda yitwaramo neza, dore ko bafite intego zo gutwara kino gikombe, bakaba babasha kuzakina imikino ya UEFA Champions League next season, dore yuko muri shampiyona English Premier League y'Abongereza ihagaze nabi ku mwanya wa 13. muri kumva yuko ikipe ya Manchester United idahagaze ahantu heza. ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo ube wayikora, ubundi andi makuru agezweho ni hano.